Akariba dharakani batarĩrĩte mantu nkabojera bakwenda atongere bao kumenyithia rais ndire akethirwa ariungite kaunti-ini mwambirio na jamwari twetite bakiare baugite mathina ja barabara nikimo baringienda rais amenyithua bakiweta barabara ya Shauri gweta Gatunga ya Chiakariga Miomponi gweta Junction Mukoni na Marimanti ja mirandi iria yerungamire na kubatiga batina njira injega. Akariba bagweta na mbere na kugaruje ni thina ingi iria bokurukira bakiuga nandi ni untu bungi bakwenda butegerwa. Rais wa Nthigurutwe Dr. William Ruto akwirigirwo kuriunga nteretia kaunti ya Tharaka Nithi mwanjirani wa mweri thatu. Ndi mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi twe Mheshimiwa Susan Gwamwindu nombite kuithirania akari mwanya kaunti ino ni kingobomba kwariria mantu mara rais abatiri kwirwa araithirie mari mambere. Tagia nkarekebisha na rinu nkodimara no bampesi yao na Tharaka bampesi yao nchokende chokanira ndethera CS nkamimbi nkomwira ndethera muchongo barabara nimbi nkomwira ndethera mutogumete ona giki otikyo ntakithera ndethera mathagiro nkana motoro yetu kithi turi MPs twaromba rutha twewa some more time tutuika prepared ndacoka ndona kwi into twitwa public participation nigo ndegumane rep imainge muno nguyaga nuntu bakuthuganiria muntu na akiri yakwa atuka pengine bora nthuganirie muntu na kwenda gintu kijiro mbuga renda akia green ndona tuomba kuya president yake ya president tamutani na rwagirwa kwigwa onete kanya kuya Tharaka Nithi county neshima na gwatuka kaya ntu wenu tutige na ntu bamwe twika tita na bonde atige bamwe ogorio tukua mugaitho takiure kugungi twatigaria ndona kandiuruke kaire menyo kwa mkibathomagira bora tugira ntondera karatasi ge signed from governor to senator to MPs to myself agana kiria karibachuke gamba ng'ombe ngori obururi ayukia kathwana seriously tendiko Tharaka Nithi county taino tukwaria matoma kathwana is not fully operational Tharaka Nithi county headquarters no tunyombira ciambiru offices bando ti complete itaujura bando ukamira ida status ya kathwana itakai iri shanti kanigere town ward igwena project mega ya launch antu matetheke kurima no am go expect president acha ko gutigatuike ni mirandi emikuru ya launch rwe indi atene asite ku launch igwena new project sinambia project ira igatethia antu machuka igamba ng'ombe constituency ndi gwako kwa ndamu ya kibuka gwikura stima kuthondekwa kwa barabara imantu mara akariba baboritie rais kahitakara kathina mbere na kuriunga nterino ombe kuraithiria tagwa Miomponi Nkondi Gatunga Marimanti ntukuromba barabara enu gukara muno na itwetwe promises cia kwikirwa lami kenda yumbo tuwatithania Mwanka county waka ndamu ino kuringithia Tharaka na Kamba twenda rais haya atwira ya kwamba ndamu ikambiria ri antu bakanengera compensation igana na ikenda bakamenya baba kaomba kwibanga na bora ukare angwa na nikenda antu bamenya kwibanga guntu kura bakaomba kuthiria ndamu ikiya kwambiria gutikae kwithwa kwena mutangano mwingi muno no nturaita gwe ngutu iriri kwitio tutethia ire tuika mara ukare warobo eka uwatenjera gwe mini othio ature na atura maranga thirikari ga gwakira kanyomba kange ukare no uthi guntu kungi ugumende ni community yaku tutikwena displacement muntu anenkerwa kya kanenkerwa kabanga akathiba chakariga gure monda akathiba tunyai akathiba mukothima akathiba guntu kungi area ni yantu bao no ntuende tene ndairo taita tabetai utie munyama mutharako eno barabara ya kuma Kauru mukubya Kigongo kuthi Marimanti era ni kilomita 19 ya president Kibaki na mikurukiri wa Antoni na watithanwe kinyare ya Ruto bakampina na urbo wane watithanwe daino Ruto president na watithane bantu wagu kuma Miomponi kuthi Marimanti kuthi junction ya Gatunga iko watithanwe kuma gatithi ni kuya Gatunga hiyo ikaru kwa Tharaka no kaya Tharaka kana kinyembere aya no kwina minister wa trained agire wekera minimum ya ndengo siringi 120 kende komba gutethia mu Tharaka otherwise daino iwira ya gasara deri ko mirandi rebati kuywa kuraunchwa i president Ruto kana was unini rais ya Tharaka ibatu kuigwa very straightforward gento kiambere ndithagia ngari njeru ya rangi njeru tiriera ndingite gukutharaka ndanogire gintu kia mbere kiomba kuraunchwa gukunkeigwa ndi mukenu na akariba Tharaka bakena ibarabara aka kawa yetu indengu na otiro ira ina mushimamo gwabe iko itokoromba president aya na twa turaithirie
antu batharaka baigwe bena gintu ya kwigwatia. Nikiripotera Uru TV kuma Ntereti Tharaka, Bitu wa Paul Ogwa Kabithe.